Ulat buha panamna mau di Yesus Kristus na igi kan ati da bata paraga Bali ta acara pameringo ati ta channel YouTube YKB bahasa Anakalang madad pa batarango yan na lipulong malakata habayang mapao hapamalang gian ngaramu u ala ama maayong tang mayaga mula bakat dakat mu kau maka daning upapawa gamanya mahuhu anamu di ay kagamaka tamagalulha dona terahinaya mula iru loda mugama terahinaya mauri rijung meka parangu yana lipulngum naunam kam uliga maka tali talama tapulung tapeka karaka piaku na nyama bamarangu ya nali pulungum dangkom pekuwaga makalua bampahalaku ya tamurukuma mula nemor Yesus dia dikanap manima amin. Ula dibuha na renungan da terahinaya tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna abi wolu di pabaniwai ni mauri walung ta kitab ulangan nu kawud hiwa bajar habu 5 lapata bajar 24 napapatada da jika dikana bajar 22 da namawina na lingna ta tabera ta masa jika ta kirbo taawa nyemi miwoli na pabaniwai ni mauri ulda dibuha Amir dapenya balaketa katagal itahakol duna napabira balungkap bana langgar ruha da peraturan hakola bana tama tahakola na lambat na muriman da peru dana rama maha hura tu petuliwaingu dana ngidima ai kanya kaduna napawoluna napabani dangawai ne guru ulda dibuha nakabogur Israelu tapenya bajaya nahuhu anani mauri takalal katikwati pabirang balneka banawonya lipanaungu takapadaingu mana bana dana panama tu hama tau jalan naka batalanga tapinta dula sinay Musa ba patumbulat duna bana lupa kaya da watu jaji nama dua balad da nama paihi habulu li pareta ni mauri takan atau Israelu wolu ne na an hape amahu bana pada di mawul tau yaya napata nama databi mauri napata nam da keri napata ni mauri takat dihil padowide napata napahawuda lu waina banabani mauri tanaw ka inaka di patumbul daw na bana padua do kaligur tamara arginang ulbuha lutaki kamer yala kadung ya kata pabirang balika ba pahawuda linap bani waini mauri waing patada kalung da terangu pangalang-alang lipulung takaheluwal podo bali maden nama doku nama jalan nama merang nau na mga kapawode na lipapekang mga nahiluwoda pa kaloga bata majaria taka dataharia ma padai ngumana bata didi bapadowi na madakalong bapahit na atin ni mauri bakalangan nam dinawo kada kaliparetay mauri kada pekumoro kutama kalong winada kada pekumahundangannya dawina mada jika tahu naka rangi kanam kiri take kana lipareta ni mauri ki dihalaku ka
nama tina puk ni mauri kata pikut di huhu ana pabuhana mapadanya mana pinudah dapat tura jajina tarahi pakai tutuna. Amin. Malakat habayang. Jaga menyama huhu ana mauri. Bam hilu kabal tahagam mam kahuru karat. Mulana bamu woga meka nali pulungum. Manga meka parang ya terahinaya. Pamula maduga meka taati menyama hatau-hatau. Karaka pia kuna mama pahalaku ya. Dang kampiku nama tumania nama kalung. Abe mawuli ya na pidu wainan atum. Abe mawudaya bulu daban nama da kalung. Kakadapan hakana lipulungumu nama ainya taati mampahalaku ya. Mula ni mur Yesus dia kadikan manima. Amin. Ulda dibuha di naunaka na renungan terahinaya. Abi bula kinya bami like, subscribe, jika bami pabarinya ta ulimi, jika tahu minau, mangami kapedi keduman, bami bewarnya na pulung, nyemi jika na jika bi, mau Yesus na pameringu pamalalami.